Afumantem no a eja Sompa 98.9 FM ekutaimo so obro isia Sompa 90.7 ene kre mu awie wo ho na Santimantem ne mpotam nyina Sompa 93.1 FM so no ekre mu e wa Santimemo Sompa television adama yekowia singina ensam no doso na poso ni sese manso no a abato NDC amanyuku no ene peace council mpenimfo entamo no Ghana Roman asofo nyina omsuso eduoma no atomobi Public sawa se wa fuaso pa sa abajoko ya power ya sawa ayawa so west wagon and to kwa yesi wo ho no me ho report no omofa emetuja abzanfo de meko aguna west abaton peso yaso ye tete se mrasbe dwani o mrasbe je fima de se wa aguna west abaton peso yaso a NPP amanyoko kwa ye primary si e ma na reye no ma me ne se chinchirin a obesa so akose independent to aguna west abaton peso yaso Dr. Matthew Opoko Prampa na to be mani was a sanke yera mills in the summer party as in the wo no mo ankasa se yera John Mani Mahama odem na gutam penin force so dia desrebi to man penin na adodan kwa kufuado anim samra sojafo no akose mra fufuru bi no mo sre no a when one fanensa anshase yabakwa dan chachechere na amanboy hen saka chasa assembly member bi wakwa tutuo ni pamienu pe sebra yakase won ka tiasefo abzanfo we ni afoforo pinu ani akekese ni se kase abia wo bia na wie ye ba na ye aba besomo ye mfa seda kase amanyuma ikoya omo ema ye vema wie OCP Ghana Limited woman na di OCP fertilizers aba adwama so na wonya cloud internet nso obeboa papa ma wo internet no atumi agina na so ye 3 herbal center one na the 3 core capsules cocoa master draw no ade atayechie express group ni wasa he na apasa wokọ fa ho sambada one more na wonom emo wa fe 21st clinic Europe tour no so guso ada ya ekoso mizo and 5G drunk tayechi and na liberty conference so August edition no aba so live and colored when you make kwato a one more so ya senene ya de kase boyi e baba som asomfone ye panu akosia ajewa kwade boaten ni medi awie mene nana ya abo amalibi aboga ensemi abzanfo ye shase de free NDC amanyuku no ene eye peace council sese manso a ababeto wo mo entem sese no se amanfo asene nso a afibia ye bobo enwa lezi ebutu abnyema kwakoto aba ya na peace council mpelimfo ene empelimfo twetworu afibia nkomakunu ye nintine kabie wom cheze mpelimfo a yeso mabadwusem nwitu adonko eye nyinara wo mayimu eba besia ema amanyuku akese ni nyina ni amanyuku awdo ni nyina edo mo nsa be hyente ase apamase se emfa ho ene abato no nsunso ebeba no omo nyina bagye atum ama mayi akoso akuta ya somdwemu a ya na ntie na bia no amanyuku ahodo no de omo nsa ekokɔhyase na afidie no ase NDC amanyuku na dwalaya omo akantama dinsi awi aboaguso se saa asomdwe apam ni asomdwe nti ase no omo ensign ne ensign kyina ne nyina nanu asem bia esisi omo fi se mpenimfo mpe wansam nkan ya aso omo twitwi omo ni se penimbo ni bia oyin from abone wa VIP bus mu a se nane kyina ya mpenimfo ahwe na saa nsam no manka enyi nanu asem ne nyina mfi ho no a ndisi amanyuku na kantama dinsi awi aboaguso akota from abatwe se nyade a santi ase apam no omo ade omo nsa ebehyase ena nam so ne Ghana Roman asofo nyina ekubatan kese no ede krata ababonten esrema mpedin na adodan kwa kufado se bibia esi wa fresh abato num ene de course wa ye so west ogon by election ni mu no mfisimu ene hwehwemu bia mpedinfo ye de ehintare de asie bia no ebe ya mpedin na adodan kwa kufado nhwe na emeto badwasrede wo mo emem enche wiase nyina sebe na NDC fo no benyom ho ntiase na santi ase apam no a also mokoko sign no wo atimi do mo nsa akwakohyase openimpa Catholic Bishop Conference wo mayimu wadano sa President Most Reverend Matthew Akwasi Jamfi eno de adesire wei eto mampeni na adodan kwaku fado anim se esiben na ebia na aban eye hubi na sangu hwemu no ebia no ni se sanse mo medu media eche enti no koba ni se ne se ekoba se aban ana fa ehwehwe sanse mu no omutumi ba abonkyero meka se sanse mo ya wo kan paris ke wiji dia isi abato na se ehwehwe na ha se ne yaduru nti enyaje bi se eda ho a yɛnhwehwe mu ntumi ma se saa ne ma we si na ban ehwehwe mu da na mo mo kan hu se ha se ne bi a yaduru ba pepe so na emfa ne se bibi ti se se fidi di ne ya ma ne ma bi a ya chi ko bi no mo kana ko nyina anti se bi a ha se ene yaduru ena se ena
yeah. We are the country NDC for your work. Only in a so be on which you are at a failure, young fire and Sanchez are cutting at you. I didn't so a man on a high face. I mean, so much you actually if you say, I live in Obiasu, now when you are quacking a ginaso, we are more in Ginaso, a casa. Now, if you so more acquire the command food, so many command people food, so many command good, or the community, and you see, you mean NGC food, yes, entity flow, and a Ghana food, you do a dear, or now over the aqua, and to other formal sign share assembly and share now no America and this one Mocasa if we say that in some now can be anti this Mantanina can say this year to abandon the party being could be our middle to go and maybe in Yakola Mantanini Fontiwe a president of Dakar Lake Bishop Conference of Ghana Ekuno and let's Roman software or Ghana you know Mukuba time Kessie one and yeti dano most Reverend Matthew Akwasigemfi and yetin Kane. Na yaka say Yara Johnson a Siadun Katiane and this Yamanyoko one mobo fupa. Na one much almost say kwasise and we shall more course so I was so west to gone about 1 person no. Abane betumi ni nyina aba to Jana fei 2020 abato ya to ye nipa nwotwe a wo free mu awotachman south mpeso so ye betumi ayemu hwemo french mo no nyade a asomdwe apam na manyoko re betumi de won sa ahyase na ena no power de ache bia dwumade so no wo man ne yodubo ache won NDC amanyoko no communication team member lawyer kakra esamuo twetwe nkomo anu wo kire se wo man no ba bia kono ankame asa amanyoko bi betena so na BBC awa manyoko foforo de mu dia wo mo mpaso kwara mo de tie na kanfanso wo mo de wo mani ahwese ne ehwo hyehye sitie akwaba na sanso na ha adwensan se nyina ya Ghanafo enti wo mo de wo mo foa so ba bia ndisi manyoko no gina no ehwo no mo nyina gina se ne kire yada committee no wo mo report no Ghanafo ne aban no hwese wo mo de mo nhwemu e ba betuja merci we to president jam no shekata na 2020 yes I need you nada 2020 in fact time we be able to find yes the final kaka indeed about 4 or 5 months and so on this players number here before the reason why I need to maintain now I was so according to one was to share a short recommendations or the present the kuba the number what you want to answer when you pass up to today you have not implemented this on account of those in 2020, we were very reluctant to sign the 2020 peace pact. Sometimes like other peace council let bygones be bygones. We are sure that you can set a creation in Ghana. You know when 2020, when we get a car with you, a car with you. And so when I work more 1982 judges and so on because we are lawyer for no I can you see the mountain big data. You are lawyer for yes we pass 8 people now we go. Mama can draw. Number 1, no could be a actually. The career from Mila, 12 years. She was only 12 years. We took the same. Maybe 14 years, maybe 15 years, maybe 16 years, Abdullah Ayarik, maybe 18 years, Abbas Ibrahim, maybe 30 years, Imam Dombra, maybe 36, not Tajidin Muhammad, maybe 41. Don't they deserve justice? It is your duty as a Ghanaian to fight for justice for these people. Yes. NDC is to open its mouth. Do you know what their families are going through right now? Do you know what their I think it's a matter of coming to speak English. You remember those who were killed in 1982. Why have you forgotten these people? I don't know if you imagine. You are talking about enforcement of the recommendations. The government, 2 times, when we enter you, those in government are our employees. Even the employees do not know yet. Even the employees do not know yet. Yet to our mom, them do not know yet. These are them, and then
I was a lawyer, Kakra is someone on our NDC communication team member. I was for your former friend NDC among you couldn't peace council or moment so you na fe your former and Quaguna was Sabaton Pessia so not the year Tiano pay and a wing na a semra so you knew woman as we get Fima this year a Waguna was Sabaton Pessia so my Miss Cynthia Mamily Morrison Mameno Mobeka Sen and so April Bosom and Nede Tosso a Yedumiensa 13th April no and a MPP among you couldn't hear or my say or more agencies no matter obey ye run no more a big Nadia party no one person would also a main intro doing in Triasaso Nasa Abatu noa a cost MPP among you kunum no o Quaguna West Abaton Pessuasua Mammy Cynthia Mamily Morrisona or your MP Dima Desiana or Saso Copribino or Cocore or Rebi a friend say Christopher Ata you say or a small boy and the criminal Wajia Kunyani dear friend in Semene one the big Nadia MPP among you kuno and Pessiano so a fear batu no more na man for them saying keja e fiachi ni abofuno akunya ne tofie na kikiri ba ye na mami wakwa akodi ntwa akwa wie enti keja nko be peni ba bi atena kudodo akunya so de eja wontena so nche gire sede ya obekwa amobi abanti nko be peni ba bi atena ama krache no atoa so na wagira de MPP amanyuku na ekebi ankuni bekwa de ama na akodi ama no na nso wie de ye tete ene sa mami na hyase a wo ye campaign won pesia no so adaya wose kwambia so afia bato no obesa so akobio na kwa woko no wonyina wa MPP amanyuko dim ne mumugina se kontenkro e wa Agona West abaton pesia so ma me Cynthia Mamily Morrison owie ne dama mato na nankra na wa frɛ nyina ye won komo bia meje botu wenyim me be me ma me no bi na wodi me tipo tu ho oso wa atena wa start one campaign ba de kwan no one kasa ho kuma wa was wa hye one campaign ase nyame ya duma maba kontin kwan nti se wo wie dan na se ebobo edan na onu na promani nyina ye hia sa ha ne ye be hie o se school ho ne ye be hie o na ya bon komo na ma medincheche me na to wenyim sa na ma me nyi ho na dwendwen ho no ho so amama dwen because obandama oye NDC oye MP oye abuna ma na mi gina mo ho nse ye kama ha ma na boto ma joma ma no nyama sam e ba omi na boto ma ba omi onyama sam na mom MP no do bo wie na djuma na o wie yi ono ye Cynthia Morrison a wo boto abana ma na me bo wie chadiro so antina na me hye se mo tmenye go be 50 bia na mdaba ka ono be ye omani ngwa e bia that's Abusua fonti we ayemrase dwani o womrase we fiema this year wo Agona West abaton pesua so ma me Cynthia Mamily Morrison and yete ne kan the campaign and wa hyase e wo empesua no so no the independent ne de wogina wo montoma no no montoma ne wie a so meto ama dwomama so meto ama baumia eno de enye ne hyem womuntu no mukon baby I was to one some so Dr. Matthew Opoko Prampa yaka say one so dia probako PM wadu jama ahafo no southeast in Peswaso e wasante mantemu na e wono de akoto jatra seria semo party ya ka kire opa Yera John Dramani Mahama azabapa no wo pese wo kan samwa twe akra de ma ne ho ya ne wo pam kaba ene srete de ahye wono Matthew Opoko Prampa wanti ase nyanhwe han ama saade ne nkoso na nanu adam kwa me nkroma kakra okoka yeyi Yera Muhammad ya asamo ka amono krapo de akoto dwa kire senka nkroma saman ti ase a e wo senka na po wo hwe na supa ma ne hunu ne level ba bia wo gina no zo hwe ti epo obi ahwe na sumu a ena nke Yera John Dramani Mahama wo mom ne yose hwe wasum na Professor John Evans Fifi Atamose papa no se osamado ya oman pa na nka ne saman ti ase ya ehihim wo maga ne mu a o sasa Yera John Dramani Mahama nka adem sanse nuoma waye no bedema kenten setie nie ye no kra no bia entumi nkan wasem hospital bako 111 na do mama come here MPP for the saamo boa even me omutinsi open for titi o se obo beto aso o se o beto aso I don't know kajo so ejo mfu no I don't know kajo so ejo mfu no when the name of who se try would ka kwanche obeko fi akwan kwan because they say ojon ya ri ekunu no e kum nipa wa na eden eyeye ti wo a o kana mram Osi jo to mama wu a ododai onwa na kai o le nya na me kai onwa na kai ebo a nanui o ta ko je maika on pass and papa kan che gara fo no o si kwa me kroma esa mai wo ho a aka me na po ko ba bo mo su
Listen to the catcher and say, so President Mills somehow I called on Mama the prison. The Sabo, the camp, the Saka, Dr. Bobiana didn't you know? I don't do a corrupt. I'm on your seminar. Yes, she said the investigation, the other one had him. All the corrupt so. I am the creative for the crack and the gun of one every day. As a casa. A bit over, you know. Oh, I can't grant over Kojaka. Quiet, many people for the car and fasten. Kojaka, push them. Or to a play by Rocket time. I guess I will help you. You're from per year. Or what did you need? I'm an Akagana. I send you my Danny Ranuana, son, warrior Dr. Matthew, or Poco Prampano, and watching Nora Johnson, Quaquadu, why I'm Rasabajani. At the Madashia war, I have one southwest and Pessoa, so one also Kasai, as well as Kambum and Yajuma. I'm one no, and I'm Baba to the meeting. Now, I can't send me actually, and that's why I want to say, and if you're buying about the son of penny, and if you're buying, I know he was here down I mean, I follow. I was like I say, you do possible the closer. I come home. And up on one. I have been done. I got no time to do that. Work for 4 person or you go down the 3 months. I was in the back. And if you are another buyer, so I go down. I will also have a simple assassin. Let us have another contractor or parcel from Pussy to South from 22 kilometers. Just the Pussy are planning now. Let us have a picture. Let's have an asphalt. Everybody about Yamera, and say, they were hard to treat at a dynamic way. Yamera, that's what they are paying about them. Let us what the way now. At the time, they were Dr. Latin, everyone approached. Yana Bueno, Madu, Ora Joseph from Pong Bonsu, where I buy Cratch Panino have one southwest man cinema, one also nano to a similar. What's your canoe? And then I didn't say quite a who have any me. So, and you say, no, you say, no, and no one. Information report, the message. Now, I got a mouth for a super comma, and then the one grandma, you bet you running with your tomato pepper. But, I will say, and then the partner of Southwest positions the idea, the fact para and to go when it. Everything that they are in there. Oh, no, my I had a baby. Now, I had the big car park at the 111. I go to Sua. Maybe I didn't know. I took one piece of the platform home. And now about a Quansua, Sabbath of Boba Quansua, a few Mancaso Pentapas, before I went to a young woman. To be nobody, the bear, one man did squad there sleep. That's one thing from Protestant to better. They're not Makuma to be say, no more baby trial. The can't go with the water about the platform about the peace. And then I was on your turn and carry iron Monya for Joseph from Pobons, no, where I buy Cratch Panini, and what have for no southwest. Fegusua de Mo, a year, Dr. Matthew Poco Prempe, and Proba, with the Kupia have for no half for no for Nunina, Oko have for no north about on Pesia, so Yanoni yet tepa, Echo have for no southwest, have for no southeast, just impressioning in an idea, and now Fabon a bow, echo ball, and to our Honona. Ora fifi bu afo na hwani amansa din komo e ma Dr. Matthew Puku Prempe e campaign ya oye mu na wo kire se NPP amanyoko ne de omde omo message you and omo message no soso no e yetiawa Ghana fo nyina eja e ye ni musam ne mum omo nuano mo aka te NDC fo na kise omo twefo omo bu omo nya asem bia enka nkire Ghana fo ntom de omo asem a omo kan ne se kwan bia so otwedi amponyankrompo nguso hatam no nkumachi de break the 8 no ebebem I don't know my side say the boy San Koma Yedi, Sa Esra Ghana for. I want to say,
aban sise ya odi bae no aboa wo ote so omuka se akwan aban ya kwan ma wo ote so oka se hospitals in term house ya we emia dodo na hospital project ekoso ote so omuka che free SHS ababa boa wo ana fe emia dodo na wote ye no ye kan nyina no Sompa se yes ya betumi mai nemo so odi parihwe bibi ho ana wato aba ne dia manya se wo kan keke se nipa no wo kasa na kire yen se ade a wo tumi a de na MPP no the MPP di tumi ne ade aye na the MPP di tumi na aye no wani sum says wo di tumi no e de na MPP ni wa ebeye bibi abeboa ami akwani foundation has been built ya ka se beto aso enti di wo be nipa ne nchai awukika ani je omo de ahia no eno che bibi se nipa no beto aba no e de ama Dr. Bawumia e de MPP parliamentary candidate ade nipa ni wo ye ana mjidi se what to do na so nipa na nkasa aka enye ni e ka tire o se yesi hospital no nipa na so yesi hospital wa ase enye ni e ka tire o se yi kwan o nipa na se kwan e da no wa hu enye ni e ka se ade ya nkwada Abuzanfo nti weye owura fifi boafo na hwani amansan din komo ma Dr. Matthew Poku Prempe sisi weye tuapa modema MPP amanyuko ne vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bami omumie no na ekabu makwa prema mpani adwa no ewo afi abato no emum na abuzanfo sene ye kaso moko ahafoano ni nyina no de ogina de ama MPP amanyuko no ewo ahafoano south east abato mpesua so ewo asantema sei no wa premra sebe dwadwa no de ama MPP amanyuko no owura Frederick Kofi Echampong na enra wono so SCBB kakra de kire ne mpesua so adehye ene asantema nyina MPP party MC Philly MPP da from 96 started their contest election DBI really our Fano Southeast to me GDO na fe de GDO no kwa no ayemo na e se de ohene baba ye de napo honorable Dr. Matthew Poku Prempe on vim insight na me share that do mu ni ekoko gonko first sanke de to mabo mu nyina no so mumra but me pese okọ na ehunu promise o mama me se me call one me ko PFP me sign for no o nyina mam promise afi we there vote nka be chen da itnene na pese me de ohene baba na odu nyina hu na pa pa so daddy e ko ye unu abeswa unu se ko ye irom prade ene na ka be because abonum ko shana nam nam ya so for ni man for what rum kasa we ye hu de course so jama nti I think that if signals are stronger and they are more than strong, so they have no Southeast. And I hope that we sustain them the momentum is the room they are called December 7th. Abuzanfo Frederick Kofi Echampong ene yetene nke wona ejira de MPP amanyuku no ewo ahafoano south east abaton pesua so nti wono ena epre mrasebedwa adwa no de ama MPP amanyuku wo pesua no so na eno eche kane mrasebedwa ni a na owo mrasebedwa fie ma dese wo amanse west abaton pesua so yera Joseph Albert Kwama dodo na friend se Prof Kwam ono so ena ni kire pesua no so ekobo ntoa ekopre dom de ma MPP amanyuku no na ono so no ede kakra so say that notion and feel say breaking the age no I am daring everyone say with Dr. Mahmoud Bawumia everything is perfect. I mean, look at how the animal to Dr. Matthew Poku Prempe why inspire youth over the whole Ghana. Everybody loves the truth. Who is a compatible, a perfect air. Maybe I could be youth woman and more pen and also development MPP Ghana is unprecedented. Now, at this time, I'm not say MPP Libya at this crucial moment. That's all sorry now, house to house. Abuzanfo ora Joseph Albert Kwam dodo na friend Prof Kwam emre twemu na oyemrasebedwane edema dehye wa amanse west abaton pesua so in general Dr. Matthew Poku Prempe ene MPP amanyuku mpanimfo campaigner omo ekoje afo no pesua ne nyina eboso no na ono susu demobi
Ghana Secondary City Support Program ayo jumedia sonko ya Bible tena konya so wade ba ya sane ba ya kropa droba sadia san numbu hono mu ansesie mapa abatumi akoso na enam so ma ban no kwaje bosia de fi World Bank sa contractors nhyase anya dwuman na ne omane nyina dantumi wiemu die kwa wi akire no contractors bia ya de sa dwumadie ne sha one month no ebi magigi sika na so seba ya won ba ya dwuma no akwakoya den pa aka wo bi ama wasoafo ye ohwe nkronkro mamuo anu ne mpuntu won sam so yira mat na German sakwasa na no atomu a kire se hwe efiri na de kro won mtena se manfofo na no wo mkwaye no kra de nyame mpangu na contractors no a won majeje contract na wo muti fie elda na ho no won betu won so sapa na won ma hwese contract ni nyina da won betwam afi won so a won ye kokwasa adwuma no won ma won akwakopem October bosome wunia se wo hwe na adwuma no ntumi nya fatu won obi meye bebe yakọ egugum baby enye baby o contractors no ye gina mra so atwam nti say the contract many people from they are catch obia and say many ministry local government you accept it and my reading certificate of variation and I'm call nema bo akosoro because ye the maw na when nimra so na o delay o ma buy on some magiska so far na ekoso Ghana ha and ade a contractor di adwuma no kopa bit na o be pena so mra no salary certificate be variation I will not entertain that in my ministry and it's been very clear to everybody if anybody is not able to deliver a bra here na emremu esi etwam now say unante ba aban ho e be di adwuma na say me san boka efe ni pedi mechi let me free my share ye be say oh yeah adwuma ni year then there's something wrong and I may be catch you say the sinko ye adwuma na wa be contract awaji hu ska na then there's something wrong ni nyina me ka ko say ebinum di adwuma na o ma wo keka ensoni na ma me nam ha na me hwe say ye onye na adwuma nko ye na adwuma Anochi the municipal chief executive officer yo wo wutu Senya East ama me Anita Love amisa ono so kasa kakra Senya hazi we hu da nyame na dom oruko ye nti oye hinanyije the young minister oba ha especially the J River Road J River house no ye the seat of government nti na hwe ye kwa no ye kra nanda menyoro kasei obi oritem obi orehwem obohu dwumeza akodo o J River da mu kwan sanyame yadum na yesan yereba biemi yesan ye ba ye botuado ye za akobudubram osanda it's a very busy road nkrofo wo use in Kanda market day nhu a wo fa Liberia camp na azinyina wo betum na wafa nti ya minister be nenyu aji obo contractors so hwana about the consultant na so far so good mapa akwenye du na mabo contractors hwana about osanda ya hwe ekwani ya owo here just last year November no shase under normal circumstances e bi mpanche we na ye hu de na ye wo raining season nti ono so affect ni drains na oreye no na fail ne kakra but since ye sha ye hu de wa yaze sayaze uko aliko amuzu kopa that contractor is phenomenal onye de o shase me ya nso wa ye ni drains nyina we wi a 21st clinic na ye comfort ya mawo sa wo siateka yade no fakona dokotafo enhyew na menu me no apon denti won mo branches no Ghana ha de wato apete pa wose baabia wokwa won behwew kuma se wo show overseas junction wo ban for radio wo bo ase wo cancel quarters court junction and Crandome market sunyane nkranza na tachima na afi kra de watretrem wose Europe tour na awusua wode aba so won muguso ada ya wo mo nkrofo amaman so a siateka yade no wotu ase entishase na buki appointment ubusuani bia wo siateka yade no ha no wonkofo amanso no kwasa wo buki appointment no na wo mudru ho no a wo matumi no adi nkomo 0244 915116 0244 915116 afa Ghana hanso ahomane nie 0540 311311 0540 311311 Express Group na de wotu kwan
yɛde wokɔ Canada, US, UK, Australia, New Zealand, Germany, Holland nyinaa yɛde wokɔ sɛ wokɔ sua deɛ wokɔ yɛ adwuma scholarship bi tour holidays bi ɛyɛ express wate yɛ deɛ ne adwuma ho te Kumasi wasafo labor runabout and crying Kaneshi First Light 0249 000448 0249 000448 ayako Kumasi tedro edro no ane three capsules yeto America na yanko akwale nak heba done heba misty ne epidank on sabaka bi wokwa wo se wo pese yade ne kokko ne ayam timodro no womba yi bi dia ma 0546 107 0546 107 107 Cloud Internet, the fastest internet in the world. What internet papaya ho joane ho te 24/7 bejina so dia mawa air cloud. What top high 111 FMD and Shanimu 0202 699 0202 699 110. Yana ran makua fo mu nsom wan. Awade amu dia mu abapa dia mamu na abaye nso. OCP fertilizers so eno na beboa wo ye wo OCP NPK 15 and ye wo OCP NPK 10 amo bia no benya bi no wato 0555 909 437 0555 909 437 Liberty Conference August edition no Baso 31st August ayano wa shano so dia maye wo man ne yodo boache abusua eda no ampayi a edwapa was the hit eno ne asɛmti ye da so mu yi dia free aya Psalms anyom edia wotwe ba ko yi mu ye du no eho na won mu yi dia free adwomtofo ya to sade afre wonom owura akofi pepra wo ba bi akwaku jesi minister Kwame Jedu wo mu nyina twetwa lai anopa no nsia na ya shase ye boye nyankropon paye enti brabi e Jubilee Park ena dwumadie no ekoso 31st August ya mizo eno ane ede ho meso mizo ana 5G no ewa adwama so ye wo mu ahodo mienu mizo no ye wo de ade mangonko aye and ya wade fruit no efrafra enti mu bia ya wo pano kono bisa won sabeka 5G no so ya de mo bia wa ya adwumaden anaso wa ya adwumaden pa 0246270221 0246270221 awoso ya general so ne ya da ye ho ye ba ne akachiri no ye de beto aso First Clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st Clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st Clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Afuyi afuye na saduru hobi mu enti wo dwedwe fertilizer afiwe ubeyusu ana esanse afra se fertilizer woto ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso e ma woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ayuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK
15 ana OCP MPK 10-2010 akuafo a omoso edo legumes ebi te say soya beans, peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton ya yoma e wo man Ghana mu enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yegina ho ma Ghana and Africa we are Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye prekasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prekasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prekasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekase powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekase powder aduane san yedru FD ahwehwe sankratu mu agiatum hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so ko abrochio Kwaku afeina me beko me nkrata krani hey eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otudi musa no oh Express Group Adarumenti according to IF4 opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK and Germany say a tour and say visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Oja sun kron ni moja. Yay! Edu hopiemu food for thought addition. Omayini ya wedubuachi. Onyame akuwa. Ofremu nyina. Se Augusti. Onyame ne mu appointment. Asemu ayakasa ho. Ose there hit. Wo free asomafo semo. Etiedu onu nwoche. Nyi mu miensa na David nyom. Etiedu owache baako. Nyi mu Jubilee Park. Kumase anopa no sia pepepepepe. Na de ube enie. Wase fa plain paper na plain sheet. Mienu. Dia nyina. Jogu baako so. Na sadam wo pepoje funu made ha nyina. Yahye no wo baako aka ho. Eniema papa wo pese si wo wabrabo. Eno so twero no wo so. Hyane so sa eye candle. Akwankyere. Na fa wo candle baako ka ho. Na no na ye beso. Ne de abompai. Liberty Conference August edition. The hit. Ye bebompai. Ye bebom. Na wonyame betiesi ni boy ni so. Oman ni ya wedubuache. Na ho fedie. Ebe nyame made. Adwumtufo ni e. Ora kwaku jesi. Minister Kwame Jedu. Minister Kofi Pepra. Wonom na bet so twom. Ahokeka kwan. The hit. August 31st. Proposi Prempa
obu adu poko Calvary pema kokodrufo the friend is that what sere dom no obe kanya ne ho ye be kaya tamfo egu oh glory hallelujah one more time Sompa TV Emma Aketiapa. I was so and some so at the amount paying for say the Chani and Tiasa for Froyichi. Ya quadan chere. Na dan chere no I war upper than East Cope when we 50 months. Amanaboya and Saka Chemusa assembly member. Ya were no more than chere ho. When when you folk wabnabwati, Bapan watch tuo. Any pamienu pay wa kum one munina. Ada ya, Womako Koko. Na assembly by and more kwa rem. Ebi mo kire say assembly member no ne bo apayo ana se won mo nko wi akoko no ye won mo de adan da won mo taye no de ye ntumi ankire na ye ka say ye ne ade hye bi a won mo kekere den kira ho no mo na twetwe nkomo amade mo nim de fa asemi hu no mo me nkotie bi mra ni afia ne se Razak ene ejeku akwakofa kwablabo atin kuma obo mu tu pampa ikodo ne dom wo fie wankasa ba ko de wawu ba ko de no onwu ne wonsa atuo hwa wo bo ne ntam tu onwu ye ma fa na anko hospital no oda ho no osori ana obu ahwe osori ana obu ahwe osori na wisa nti me kwa na mkan se me stro mo bi nya de wonso me muna me de ye fa na anko hospital de we di na chi obi wo ne sekan e wo na ana ne wo ne sekan wo ne yam Emwo atwansi mu hwa ide asem ne ko police station yenkwamela ko asem na kodu kepke pem nne ya yi boy ne mane ne nam kurom ha didi eto ne ane mane maame ne papa di bi benya ne me se esi yakun me ba ne wo ekunum bi obi tokoko ampansi ya sha tale ko ye ne yakun e guse mu a ye se wakowi akoko ene waboni tuaku ntimi de ni ya kwanso ya nkohu funu no na ya nkohu nipa na obo ni tuokun no ebisa mu wo yi di obo ni tuokun no na yere wose na wo obo ni tuo e wo ne naase ene kogu ne kokwa ekun I was away chromafo ni bi ni ate won mo nkan na ya kwa ma no so ya na na tabo no akwa kodi enkomo na na mahan Yeah, no, I mean, about. Say, what to say, Ankasa? Yo, me that say, I had you beside the higher boko, penche gidi bia ni na no, say, Emrantium, you know, about when you finish doing, about when you finish eduno. Yeah, woman, I hear a woman question, everyone see do you know. One would any a jeku and a free Razak. Na ni na no, say, a jeku ni Razak no, if I can say one way or more said beside Mr. Mekan Kodabonia. One more teacher cherry and so enti bon kronon ketenkete sa Emma honorable watching ya and they walk to you ma akani pam unia one more here one kwan one more we are no much say wabama will complain police station is a complaint here why you dia chepa police station ni na no waka bia no ase de ka e kan say ade no se won ko chi ni pa ne se woni a untimi emfa so bo bia embo no na mpenifo nsi se bia me se benya ado emema ni fia emeyi won to kire nti na no ada na blanda na maduna ade be chin ugora na homache ne de ene wo mu committee wo mu mita ya se wo mu ye se wo mu ekubu funani akọ honorable kwama bo atin assembly member wo no wo chere apuye abato mbeta na be kan se electoral area no na wo no so nyantie no amache se wa fani tu ema wote mantwa ba bia wo hwe se hwan na pem pono de abewura kokko share ho no na nti ebra wo mu ewura mu no a ene ne wo no so eje tu no mu trying ya se ewi akire no nanka wo no de na semu a brown kwara na homache no utimi ene ye kan se wa tutu no se nka wo de bo emrante na kum wo mu na emu nanka wo de pra wo mu se bia wo de bo mu nan ana se wo de hu na wo mu ena che se anko ye ya ekogu wo mu kokko ni ade ya sabra meka sei wo mu efri mu na je ko ni de ono de meka na se instantly ho na mpempre no ana che se timkran na wo ye nti won ye video no kwa bo se ne na passport crash ne botum ena nka eja ko bi ko bo piano ko bo na hanya ba mata nka eja wono so be di na wu ende se eche okasa ne ya won de efri mu amramro na Razak no ena ekoba ye se wono de na etu no ba bi egu ye no aso wo sori a na nko so de mu hie eko nenso so wo sori a na se etu na hwe wo sori a na etu na hwe sa kakra na je se
awofo na no mo kasa na ku fie no mo yese de bia mfa no nko ayaresabea ewudu nkwa ne free chevre bedu nkwa ne kwan bia anwa enti no ono assembly member ono bo kwam abo atene ne ka ba yese ode ne ba ayaresabea wudu nkwa ombeduru bu aben so kwanti mfino a ena chese razak nso ejemu ewa kwanti no ode ne to aso eba dunkwa aban ayaresabea wo mo na be hye emukrabea ema wono ade ne ho koma central police station police station kese wudu nkwa ono fia aposifo nso so amo na hye wo mo kukum kakra se de be na eja okonko sore mo bi nko bo no nko plan ne ade ntinu wo mo de na hia wo mo ye asem no mu hwehwe mu na asem no na bosie ne obi wo abonti obeka se aneba ne se ne ba ne sare nyina ne yese enkura ne miiru no mo che se wo ma ye enkura bo ne wo na che o mbobbo kro no a ba ko kra de che se razak no mpodie enka wo kra no uche excavator ntinu ka wo de wo ye adwuma a bi kakra ba wunsem nanso so ba fie bia ase kro no wo nani so na eja kunu so ne ho abɔ no nti em se kakra wo ne ho nti wo ne nenam ekoba ma na no kra no wo mo che se bencha amoafo hema wo ko de wo ne ba bi ko enche kro mba na yi a che se na himfie no mo ko ya che se mo ko wi ano na eno no de wo mutumi nya wo mutumi di nduane yi nti wo mo ntumi anhye da nche wo man ka se mo na mo kro no so mo hu se eye samrante mienu we ya na kro no wo mo ko bo yin se kro no wo bo no patem ho ache ene se afedi na no ata wo mo ko bo bi ya ho mache ya asamre mba ko tuutwe ya akasa wo mo nyina no ahwere wo mo nkwa nti obi sa ya eye sa ne tie eje kunu de sebe ono ena ne ba sa sesu no wa wuko nti wote ne maame kuma nkyai wo mo hye da mo mani nkɔ no ho bi ya sa ene wo nam bobɔ kro no na nti wutie ne sem kra na maame ne kana wuti mo se o mani hye da ni akra no ho ena wo nam bobɔ kro no a ene wode akosia ne mita ya wode afiri mu nti obi sa ya eye sa ne tie se de mu no wo dunkwa aban ya sa de mu kurabia ya wo mu ehwese aposi fo be ye hu tutwe nyina wi chanfo na o makope ne kurabere wo na bokwa na bo atin so de wo aposi fo nsemu a wo mu ya asem mu ehwehwe mu anana me ya no wase no amane bo wa wie ne nyina aka nyame hira won mpacho me da city yensu da se abusua wo na natabuno ne yete na nka no wo won fimfi mantamu dancha chechire emu amane bo eno de ebesum yi ye konsam foforo mu na o ma da hye ye wo sahwibodi eno wato ye tefido mantamu ye na namakuafo ye wo bo fu papa pa makoja bo ye den ye nko nya asem ketoma ada yi a won mu kirem se agenda 111 no a aban no hyase no wobeje won mu nsase se wo hwe na agya wode asisia yaresabia ne ade a no mu hwe ne mu se anko benya kakra de afira aban no ho nenu aye mpatasika won mo bo aban abonu mba pem sese ya ye kasa yi aban fi wonum ekoba no sanso dia na se ya koye se kuntumu na mfa aban woto eno so nya agopa kora ye wo se na no makuafo won so enam sa ye sunti ni wode ato dwa se won mo ka de akira aban sa aban ahwe no anya ho bibia won so betu mo hofo aban so besi agenda 111 e de amayen ye preso na wa ye ade ye preso pa enso yelmi se aban ontimi nyi obi ejapade kwa your competition say ye de maye pesi sabre yi e konfiri nani yante hwe yo yante isi ye nuanu mo a ba mu kokko amuju ye no isi bebre yale e odam agenda 111 oba besi amatwa bros ahwa kokko o madwiri na agu up to now come 3 years e sanka compensation isi akwanam sa ntimi kun yale miyeska kwa hwe magu school miyeska kwa hwe awusha wai aye nanan makuafo na yote won monka e wo sahwibodi ye gina we so yeresam ne nyina esi aseda kwodiama kokwo veronica jando akosia somo ya Grace Buzi ana fei Reverend Minister Michael and watching happy won nyina ka ho bi aseda enkamo yansam for panyi oru asante yeboa Benedict yanso yabetena sei aye akosua ajewa kwade boaten na nana ya obo ma libia boga ye ne yabetena sei aye de nkete magu nsem ne nyina ho asew sebrede yasore so akọ sompa nkomo etwaso. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy wherever
Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hey, Sewa, me who watch you. Me no me bisa